rangvamual ti hi rampum huapin aminga thangchia in angai namlo ema RV ti soi phei chuan mi te thin lunga angai namlo tak zerani setanan nasatakin RV le ami chen te ming ngai namlo takin athan kwal tir meka chu mai baka athalo zongin he ming hian thil thi thei chau ema Mizoram mun than khatle zutam na mun deu phei chu RV ti han soi ve mai te po an ching viau bokane Bible Golgotha po hi aming achele maya mi te in soi traina le an mun tri ane nima sela tuna ero chuan Isu Krista thi senawangin Calvary tlang mun ngai hlutom berle mun dom bera ain thlak ta ane Aizol veng thin khat po tun ma chuan aminga chiain angai nomlo em trina RV ti kan soya kan thinlunga ari kang hian angai nomlovin mun trop zutam na veng mun bollo tak angin mi te thinlunga ari train nima sela chutiang ani reng lalpan rem mati theilova setana hian ta pakhat ma nei lo awangin chung an ming chiat na te mun trop alo ni to na zong te chu Isu Krista thi sen luang chuan alwan faya atidang lamta thamthar te phei chuan chutiang angin aminga chiain angai nomlo thrin ti reng kan hre lo chutiang che chuan RV rangvamual kan tia hian setana hian ta pakhat ma nei lova Isu Krista chuan heng ming chiat to na te arim chiat to na te angai nomlo na zong te hi thisena silfaya noidang lam adua angak lel to le bokane RV rangvamual angei mai hian pathian na tho muturin Mizoram mipui tam theyang perkanin soma he muna nge hian pathianin akhongai na apuntir du kan ringa mitam takin chanchin chetak tak an nei na mun RV nge hi inundang lamna intran na munte pathian khoina ichan na munte pathian ti dang lamna ichan na munte inun adik zonga kaltura pathianin pon na mun Golgotha ni tolova itana Calvary tlang Isu Krista thi sin luang ishiat fiana munatan pathianin thlan sakche adua October ni som pasari atanga tanin pathian be sei tu zong te rui thei thil boina nei te pathiana in toi tharna le siam tharna changdu apiang te kanin soma truck terminal a hian mi sang chung lengin atha theyang berbot sai kan tuma camping pathianin puanna nasatak Mizoram khoitor pathianin puanna rangvamual atangin lo chuak se chuta chuan ronin chia ron telvenge turin kan soma che Hola hey helaya rangvamual truck terminal so sabronga truck terminal kuna he AMC ta en kollai ania zo khate san chuna camping ro pui tak mai tuna hian bo sai tum ania helaya hian AMC ang pon men ron berona tin chief minister ta po biak ron ania kan han soi hova mi pui mamo khurutu truck tang tak din na mun te alo nia tin kan traffic ti boi thei khop te po nen kan ria maro chu uluk taka kan han ngai tuin a committee a hian department sang an tel boka wangin kan truck te po hi sairang rail station lama ruang man na siam thei anin be seya chumi ni wang chuan Aizol khopuya rangvamual hi zulerui thei thil tam na mun le alo tun mai alo luar chho zel ta ka wangin kan rong bol tu ten heti ruah manan siam hi MC chuan lom ati hiu boxia eng po ne selangin pathianin trul ati ang zelin a mun ma po hi ruah man na han siam phot mai nei se ti in ngai tuana kan nei ta he central OML ben thei to pan ron chua boka hela hian zo fa te zo ram pon atang thleng po pathian chan chuana an san theina turin rong bol da tur tuna hian roman mekania AMC Aizol khopui an kol tu kan yang pon hei hi trul kan tin
cha kan tia helaya engamo lir thei chung changa te mi tam tak e zon na mun te alo ne ya engamo har satna neu alo thlen pal ani point me pui te hria thiam na kan han ngen masadua amai ro chu kan ho tu ten rom han na fel tak nuaya engkim an kalpui tura kan ngaya helai ra fa mual mun he min sualan ti tran na mun ne to lohin mi tam tak te chan suan na mun ani he MC chuan kan base ya zo mi awang chuan kan thei ang tokin tran lo lak ve po hi tha kan ti ani zo fa te chan chuan na camping rangvamu la buat sai tura hian pandal committee a chairman ani na ngen hei pandal tur te kan buat sai chaudon ani a tula kan rom handan hi chuan mi sang khat zanga vel in khom theina tur kan rom handona sermon hall hi tia ti chuan asira mi pale me chiari a tur pandal kan sabokanga mi pa hi zaruk vel ri theya me chia zali vel ri theina tur kan rom handona ai hi thei topin tran kan la a tuna hian he kem hi abikin UMT kan in mang nasa a UMT central UMT te na kan ti ho ani a hai pu tangwal fadrika te team tenen chowan chuan UMT point lo in kawa thei top kan chua angai do na atulangin branch te kanon in ngen do na tin natlang tam tak angai do na chunga te po chuan kan in kaw apoi mo a central UMA president ka di na point kan som du chewa branch rang te zoram pum huwa pa ni do na branch rang ami ten kan venga lut o ma kan ngai te po lo in song khomin roman na lo siamila october di som pasaria tanga tan tur ani a chowan chuanin kan brancha lut trul kan tiang chi te po kha he ke ma hian lut vectorin pathian hungin kan som cheu ni e alome ini lam hi mess and refreshment subcommittee te kan ni a kan subcommittee hi tum hi kan thu to a wena hian wen chu nu han an thu le kan tuma ma ro chu rem cha zong na wangin kun kar ni ngani a hian kan an son le ta a kan phu khom ma ke ni subcommittee hi member te po ti hian kan in ruat bel organizing committee rem ti na in kutian suan rom han na po kan siam to atlang pui chu organizing committee na kem parlut turmi sang khat borvel roman na siam mil khan guna hian roman na kan siama ele in chungchanga kem par sang khat le achevel mi zati borvel turangin estimate te po kan siama jing le tlai chowoi di ba ka thing pui le ame te khatien khan roman na te po kan sia kan budget ro chu sang thon khop maya kar khat chong khat atan hian no engem zat hi budget angai do na chu organizing committee te po kan han khen to a ten tuna hian kan thre dan chuan mi tam tak hi mi thil phal hian ning kan thria a heke mata na engemo ele in tur ron pek tum te po hi anumin kan thria kan lo lom lok khop maya chu kan rom man na ne tin bung bel ho tur ngot po hi tam tham do na kan mo ringo thi sang view do na chung te po chu tin nge kan ngai tuang ti te po kan la ngai tu zelanga pathian hruaina in tuang takin ai le in po kan ti thei tura chuan kan an ngai ani